Hey everyone, welcome back. Ma'am ngasi aise thangol maya thangol la ini boko. Thangol je smain hana takthue edana. Adui matungda machin atumba paise sinene. Single tak tharaga sema ini boko. Ado aina ha makhalu badadi tangda haidi amutangda toklang tharaga loisalam doi malori boko khangdabagi. Do yam kut jam changba thabak oiler mes maina single tharaga mapung phalaga doini. Hauski maina hak palor kanda maina mai da mo hapsalaga sigi ungnabase asina mo ungaga mai da sahale bako ani mai ikthokpo oi male aduga dum oire maina lotion gare maina ado ai hauji se yumda hale bako yumda halang matung sida thangoldo jai thangoldo puraga mu lai ne haidi nga gi masi jakitang kaino tawdu phan doine bako lelaga yeng je thawra thawdabra du yeng bai ju kumai ne aduga ngasai do smaina oire bako haidi machu langam bado kaino tawru badagi mai da manung da hapsalu badai machu je smaina kadang thirap laikre bako aduga ai hauji kumai se kaino tawdoine ba khoi gi nahan khawgi ba lobdo adudo lauri da laibado mina sum chatpada ne sanbado adudugi makhada thangda duni bako adugi su lai ne ba ide hoju lai se ado khoi lambi changba hore e inkolgi lawgi da yengse ada law mafam yaure ada nahan khawgi ba lawdo je dum fainamna adum kangjal la dare ko ado anam manadi lawthok ka loramme ko khoi tem nahana lawthok leramme ko ado aisu thabak tawba horage ji ado nungsa jo tikatana ne sai je nungsa haijan nan ne sai je ko ado thangol da toroga majak phali ne boko ngagi ado thabak loisale bako adoga keno da ba moi gi de khawri bane mi toroga hojik se ado anum surrounding se yam khawna dri bane ba akhoi jina first star hai da tai di am khawna dri bane ado khoi se la yei bi yar ani bako loisan gre somna Mina khawang kya sa ni no? Ising mari. Angang ai birthday numit moina thajaba jampra ne bako ado mechin changbada loina ba keno TL me bako to hojik phani ba mechin jak to thada gre ado blog se ngasi ge di file lotion jarge mathangi blog tamon thengnar se